Okay, umurebe wa Rubirizi News Center we bari kwano Geno Miss not followinga urunakurera izoba tukwenere amakuru agutwakuretera bitukandaga nago busasi bwanyuma y'imotoka ekika cha Link kugwa hasi abantu 20 bona bakaferaho Omuri patrol aksesekeri zoba zaziri saha ina zo mukashese abantu barebera kutangara bwanyuma ya basi namba UBA bishatu kasare S okugwa ahansi obuyabaneruga side za Bondo bujo kandi obuyanegenda side za Kampala kigamba ku baseji yagwa omwanya gwa kweta Sebitori omuli Kabarore district aho ya kilomita 1 munonga okuruga Fort Patrol kandi kuyagwa omuvuga wayo yanavuga speed munonga driver Nkigamongo aho yamuremera yagwa ahansi abantu bona 20 nubo barugamba bafire kandi abandi baza Omwirwariro obutoba buri bwinji munonga bamwe abareba nagabo Geno Miss rukwana bagamba ari Butandu je yabaho kandi ekizibu cyona bakiteka amuhanda kuba mubi hamwe no kugira ngo driver ya Geno Miss no kwanavuga speed nyinshi urugudiro fokera kizibu abantu bone nibafa buri kadakika kuno mbafa kakuri kasesero nimbafa urugudiro rwanda biraka konka na weki nyoka Richmond intirinywe n'ababembezi ba government murgeyo muje munwanira abantu bakuntoro region otherwise ninyo DJ Richmond omusigaza rusinga burunge mu East ito batera ati mukibira mbere bakuteka hampu ito mbere abantu bali hano n'aba driver ni oba ni bavuga basi batamiro oba bakozereki aba driver becyuse mu mbere zabo bavuge motoka abakwa ni batalibaniza ati mbata abaita bafiri mubata abaita bafiri ito tubaboyini ito busalizi nito tububoyini ati no mutubalizaki ine mukufu Muhammad turi yaho batugambira mu basi yago mwena babagambira batugambira basi yago bitu nito twanze twahikaho basanga basi yaheza kugwa abantu bari batanga kurugamo meite ziri yaho zigwire twakutandika kuya meite tuziteka boda tuziteka na harugudo tusaba buyambe bwo kutwaranga Omwirwariro no haize ambulance yatwara meite nito twaguma tuya meite twakamamani kuya meite kwachi kureba ngo twabayamba bukanda the engineer Joshua Muhumuza or branch manager wa Red Cross omuri Kabarore district we kandi yakora bakora abutawera bakora mani minji kureka ngo Geno Miss na no kuyamba bamu umbantu abatunga obuhuta nibanyita Joshua Muhumuza the branch manager wa Red Cross itwe cyatureta hakwa responding to the accident ya baheje ya bus ya Link umurimo kwito gwa Red Cross no kumekinga shangu abantu abatunga obuzibu Butandu twabatwara twabayiso Omwirwariro batunga obujanja so cyaba kiri kibi munonga kugira ngo abantu babariho binji abari kwetenga obuyambi twamobilizing aba volunteer bitu kurango bayika aha ground batwara twakwatanisa na ambulances yo mu region abantu bana bari kwetenga obuyambi twabatoma ambulances kandi twabayiso Omwirwariro kugira ngo base kutunga obujanja aho buri kweyongeraho Ripoti ya polisi noyereka ku omwaka gw'2020 abantu abari kwingana umutwaro gumwe 2028 nubo batungire Butandu kandi nchoreka ngo umwaka gw'2019 abantu abakwingana umutwaro gumwe 2029 nabo bakatunga Butandu azaniye namba y'abantu mu region ya Fort Patrol n'ingasiro enjoy region abantu abatungire Butandu accident nizongera kuba nyingi omuha Omwirwariro region gambira ngo kino sanka ina nyichakara obwiye ni nyichakara abayiro accident mukikaye cyo kweta Sebitori harugudo rugenda Kampala chenjojo abantu 20 bafire kandi confirm to you 20 bafire kandi 20 bali basaija na mwenda bakazi 20 yabo bona harimo abana musanju kibi munongu abantu banu bafire bona kandi ka police tujumira kandi we are going to investigate. We want to finding out what is the cause, what was the cause kireterire Butandu enu kubaho kandi ekiningu habere mu abantu bengi tubatwere marwara agataliga gamu twine buhinga hari abantu bengi muno abatungire injuries, what you call minor and severe injuries na marwara gani Alpine amarwara ka Kabarore hospital na Great Lakes hospital
kandi abasawo nibakora cyone kikusoboka kasa ubomezi wabo abali kubi twenda kugumya